universe khoi malaya hian arsi puak thut thei reng oma cosmic explosion anti mai supernova thleng thei reng ani supernova anti chu arsi te anti hun top dona thleng thin ani a arsi zong te hi thivek ma se alien zol te chau hi natakin an puak thina hetianga supernova thlen thei tur hi chuan kan ni ai let riat tala arsi te hi an len angai ani ni khi alen zia chu kan threvek anga amaro chu arsi dang nena te khin chuan la te tak ani heng arsi lian tak tak te hi kan khovela tangpo hian mitlonga mu thei te oma zan lama arsi eng kan mu thei mai te zinga a eng zual zinga mi red supergiant Betelgeuse anti hi kan ni ai let zakwa somnga chuangin alian zoka tuna hian puak thu thei rengin a om ani Betelgeuse hi arsilian tak ani a entirnan kan solar system chunga hian ni ai khian lom ta ang ni se chuan Jupiter in herna kong orbit hi aron o thleng thei dona kan chen na galaxy chunga arsilian berte zinga mi ni in adam hun chung tur mang zo lam ani to a thi na ko tlanga ading to ani keini mihring te ang tho hian arsi te hian dam hun chung hi an nei ve a chutiang bokin Betelgeuse po hi adang lam bik na om chuang lova arsi dang ang thowa thile mai tur ni in apu hun tur hi chiang taka soi thei niloma se engtik huna po thleng thei ani a time bomb ang ani kan dam lai hian Betelgeuse hi lo puak ta se kan khovel hi a ngong pha ngem universe hi engtin nge khoi dang lamang le Betelgeuse hi ni ti lo arsidang kan nai zol te zinga mi ani a kan chen atanga light year zaruk somnga hei hi cholova engkal chak zonga kalin kum zaruk somnga a athlen thei ti na ani soitong khan red giant star ni in athi nuwa puak donin supernova anti hi athleng dona arsini dan phunga chuan black hole a te po ain siam zui thei pok arsi puak te hian eng chiat na nge an thlen thei ti chungchang hi fi zoka kan hriat thiam thei nan arsi hi nuclear power plant anga han ngai ta la nuclear power plant puakina chiat na athlen na sat thei zia chu kan hrevekin arin om chutiang bokin Betelgeuse po hi apuana atanga light year somnga bial chunga omte hi chuan shockwave na tak an tur dona vut space dust anti le radiation tam takin abo khat vek pokang Betelgeuse la katang hian kan khovel hi chu a him dona amaro chu Orion constellation a RC kan mu thina te hi abo thung to don ani apu zonga eng apek chhuat chu kan khovela tang hian mu thei ani dona chuna poni se zanlama full moon ang tluzeta engin a eng thei don ani Betelgeuse puak eng hi kar engamati chung chu amu reng thei dona achan chu apu zonga eng hi light year zaruk somnga atanga ron kal ani wang ani entirnan tuna hian puak ta ang se zaruk liam nuwa Betelgeuse puak eng hian kan khovel aron thleng thei don chau ti na ani soitong khan Betelgeuse puak tur laka tang hi chuan kan himsa ti chianga arsi puakina chiat na athlen phak chin ailet som de ya hla a kan om ani kan nai taka umta ang ni se enge thlenga irin apu zonga radiation le gamma wave achua te hian kan khovel hi ronvur ngek donin radiation thanem tak ikai ni chuan vunati kan thei baka genetic mutation te thlen thein dam kho chua ngai na omlo apu zonga gamma radiation apek chua hian kan khovela thil nung om zong zong abawa bang omlo hian min hemro vek thei don ani hetiang angalian arsi puak hi chuan kan khovela nunna om zong zong hi chu second khat lekha suat fai ngal vek theya supernova anti thleng tur hian kumtam tak o ma se apu hun shalokin hun danga zin theina interplanetary ship neima la Betelgeuse hi arsilian tak ani awangin ahim tur chin hi ithleng phaman chuang lawang ima sela soitong khan kanin hlat tu ka wangin hetiang thil hi chu kan tok don lo hrim hrima
kum nuai khat emo vel nuwa thleng tura ngai ani awangin tun hunami te hi chuan kan hmu man don lo ani